Bonjour, bonjour. Bonne fête anareo miasa. Tsy anareo chômeur, anareo miasa fête du travail boka niany. Le miasa fo mahazo bonne fête. Maromaro tsy mahazo bonne fête à Madagascar ao fotony anareo tsy miasa ke. Le miasa fo mahazo bonne fête. Bon. Sujet-tsika niany ataontsika resaka état fédéral ty fo. Resaka état fédéral fotony fa commencé mihetsiky, commencé manokotra maso. Bon, attends. Bizarre. Bizarre qu'on ne peut pas partager. Attends, je vais sur un... Ah bon, attends, je vais voir pourquoi. Pourquoi on ne peut pas partager? Laisse là. Laisse là. Ah, si, parce que moi je le partage. Hein. On partage Karamande, faut. Ils ont mis une voix du goût, ils ont peu. Bon. Ah. Bon, toujours o resaka état fédéral, maro olo menasy tsy maro, c'est olo misitriky fo menasy atsika koa mivolagna état fédéral. Frère anakandao aminy teo nivolagna betibetiky teo, izy menacegna izy koa le problème gasy volaniko aminareo zegny. Tsy jiaby edy e, tsy jiaby fotony izy tsy miantsa histoire anazy. Izy tsy miantsa histoire anazy, magnino naviena atsika azy io mivolagna côtier contre merina. Izy tsy atsika madinika volaniko zegny. Ireo maventy ao, ireo maventy mampiady. Jusqu'à zio ty mbola mampiady fo reo. Jusqu'à zio ty. Le problème volaniko aminareo zegny, ty état central ty. Ragno fa ela état central ty. Ary sasany mivolagna, soi-disant roa intellectuel, soi-disant roa fa niasa tamin'ny gouvernement tao, tsy tia alala resaka état fédéral io. Or que zany ndraiky magnontany amin'olo manampahaizina, que ce soit américain, que ce soit canadien, que ce soit français, que ce soit azovy. Isak'olo mivolagna tant que Madagascar io atao état central, io tsisy anja ampandroso Madagascar io, ary anareo tsy maintsy hiady. Pourtant, maro maventy olo volaniko zegny, ao misy avocat, ao misy ministre, ao maro maventy olo volaniko zegny. Le problème volaniko zegny, le club 48 ty mbola mivivre au temps de moyen âge. Au temps de moyen âge volaniko aminareo zegny, tsy tia androso izy. Izy tsy tia androso fotony agnaty lohanazy, ray aman-drenin'azy nivolagna taminazy, gardegna état central ty fa izy koa tsy gardentsika atsika maty. Au contraire, velogno atsika, eran'ny Madagascar velogno. Ataoko exemple, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, volaniko la capitale Côte d'Ivoire hainareo, Yamoussoukro. Mais la capitale économique, Abidjan. Nagnino tsy atao karaha zegny Madagascar? Fotony atsika ne fanagnano état central, fanagnano soi-disant espèce de comment ça, décentralisation fictive, tsy hainao raha jiaby, tsy possible Madagascar andro. Za fa mivolagna aminareo zay, nde ino raha volagninareo, nde ino raha volagninareo. Fa maro ndraiky mipetraka Antananarivo mivolagna aminaka, marigny raha volagninareo, marigny raha volagninay, ary fa maro koa nijiky miaraka aminay nivolagna alotsika hiady resaka état fédéral io. Sarotro magnapetraka état fédéral. Ino mba raha tsy sarotro? Ino mba raha tsy sarotro amin'ny fiainagna ty? Nagnino Éthiopie volaniko aminareo zegny navita, nagnino atsika tsy mavita? Dika zegny atsika farany bado sa fa zatra nabadony exemple Anjy Rajoely zio atsika. Fa za mivolagna vahoaka malagasy, hotrangina état fédéral ty, hotrangina izy ty, nde tiandreo nde tsy tiandreo. Fa za fo mivolagna, que ce soit anao baka Antananarivo, que ce soit anao baka la côte,
mivoleza magnano traître anareo, tout simplement. Anareo hoe ataoko agnatiny fotony misy côtier traître, misy koa la capitale traître. Azonareo zegny ho avy izy ty ary zo tsy maintsy ho avy, nde tianareo nde tsy tianareo. Fotony état fédéral mampanjoso tanàna, nde tianareo nde tsy tianareo volaniko zegny. Mijiky za amin'ny tenin'ny lalatsiana, izy mivolagna mila investisseur étranger izy koa Madagascar tiandroso par rapport amin'ny base tuliara. Heureusement que mila investisseur étranger, mais à une condition, tsy contrôlenareo central raha mandalo. Sy teny nagnaboaka vidéo, misy raha andeha amboarigny amin'ny 10 millions andeha à Tuléara. Avy lagniny Tananarivo, zay besoin zo mila amegna aty le 10 millions. Hitanareo exemple mentalité karaha zay? Mentalité karaha zay mamona antsika. Niany sy teny masaky mivolagna, or que raha io depuis atsika mivivre raha zegny. Misy cyclone à Madagascar, tsy Antananarivo, amin'ny faritra agny Sambava, Soambilobe, mahazo fagnampiagna, mandeha ie fagnampiagna, mandeha Tananarivo. Niany anareo mivolagna zay masaky mivolagna raha zay, anareo mivolagna fa zay raciste. Non, nous sommes pas racistes. Ataova agnaty lohanareo fa izy koa tsy volagny raha marigny. Allons apprendre l'histoire volaniko aminareo zegny. Allons apprendre l'histoire. Depuis 1800 et des poussières volaniko aminareo zegny, Angleterre fa niaraka tamin'ny le royaume magnambanimbany karaha io. Impôt jiaby mila mandeha Tananarivo ary zegny ni gardendreo jusqu'à niany ty. Imagine zaza io avy ni contrôle va de manjanaka anao. Imagine za mi contrôle tragnonao, anao tsy agneky, ary zegny mandalo eto Madagascar. Ary zegny mandalo eto Madagascar. Mais olo mivolagna anao mampiady, io tsisy mampiady, jerinareo mampiady, toetraignareo mampiady. Ary état central zio, zava zio tsy miady atsika zio, tsy miady atsika zio. Zay madiniky mahita zay mboka zalahy, nagnimba raha ty mandeha Tananarivo avion avy, or que aéroportnay tsy amboarindreo, avion mandeha direct à Tananarivo. Nagnimba raha ty mandeha. Me pose la question zay, anareo amizay vous êtes inculqué dans votre cerveau, mivolagna fa mampiady ty, tsy mila miagna état fédéral. Anareo offo le club 48 volaniko zegny, za fa tsy mivolagna mena Borzany eky, le club 48. Écrivain boka Tananarivo mandefa message taminaka, merci l'explication nataonao tamin'ny merina sikoche. Raha mi-existe, il faut en parler. Karakory atsika gnano réconciliation tant que atsika tsy mivolagna raha mi-existe. On peut effacer après, mais tant que raha zay tsy mivolagnintsika, tsy possible atsika androso, tsy possible atsika tsy or que volagny vidéony Ndaoma frère anaka teo, izy mivolagna karakory ke raha jiaby amin'ny tokantragnonaka andelainareo, anareo micontrôle izy, tsy possible. Ça c'est depuis la nuit de temps ataonareo karaha tribunal contrôlenareo, olonay andeha tsaranareo agny Antananarivo, dikan'izay ravagna basy tribunal aminay ao, ravagna tribunal aminareo. Anareo amizay de fetsy, anareo fetsy. Olo baka Tananarivo alefanareo amin'ny la côte jiaby, comme ça tsy haindreo olo andeha samborindreo soit andeha tifirindreo, ils ont aucun état d'âme, aucun état d'âme. Ino volagny zanaka Ravalomanina, il faut que ce soit quelqu'un de Tananarivo mitondra Tananarivo volagniny. Azonareo zegny fôtony mifankahay toetra ao, fankahay toetry. Tant que izy ambelanareo olo tsy mahay, le problème dans le province, c'est normal, c'est normal. Avy gendarme andeha tivitry olo baka Tuliara, avy gendarme andeha tivitry olo baka Tuliara, izy baka Tananarivo tsy raha mal, izy tsy mijery zegny eky, izy avy tivinany, ino problème nany, tu vois, io tsy raha havany volagniny. Azova amizay mampiady zay, anareo mampiady, io tsisy resaka raciste zegny.
firy fois za victime fôtony angaranganaka chatelara. Ah, anao tsy gasy anao tsy gasy. Gasy naimba za tsy gasy. Babako gasy. Taranaka mpanjaka boka milobe. Ke ino tsy mampagasy za. Fôtony dadiko malibara. Angaranganaka chatelara. Ke président nareo io. Za plus gasy ke président nareo io volagno. Fôtony za tsy nagnary nationalité, ni vazaha ni gasy. Fôtony za par filiation, za tsy naturalisé. Azonareo zegny? Za tsy naturalisé par filiation. Io tsisy mahavery nationalité naka. Contrairement, vady aman-janaka ananjy rajoely, tokony very nationalité gasinazy. Karaha Mamravatomanga, tokony very nationalité gasiny azy. Niany amizay ireo contrôle raha io. Ireo contrôle Madagasikara. Azov volagny eky raha karaha zegny. Azov amizay mampiady. Ye volanko vahoaka. Ho avy raha ty volanko, anareo mietsefa, zay magnasaradala, magnasarisary traître io volanko zegny. Anareo raha taloha, on a étudié. Fa hainay raha jiaby. Zay magnasaradala, on a aucun état d'âme. Aucun état d'âme volanko aminareo zegny. Zay les traîtres. Zay les traîtres. Aucun état d'âme. Le mamitka, kutita tie, avie tie anareo. Le kotie magnano zegny, ke le merina koa magnano zegny. Za io volanko zegny, samy malagasy. Anareo koa tia tsika jiaby samy malagasy. Aleo tsika jiaby samy malagasy. Fa mipetsika tsika, mivolagna raha tsy mandary. Ino tsy mampandroso tanàna atsika. Tokony mandinika ne anareo. Depuis 1960 atsika nazo indépendance. Tokony mandinika amizay. Ino raha tsy manjara eto amin'ny tanàna aty. État fédéral mila apetraka en place. Nde tianareo, nde tsy tianareo. On est en 2025. Moyen-âge efa vita. Le royaume me contrôle. Même en France, il n'y a plus droit. Azonareo, izy koa mbo nisy roi mahay mitondra karaha en Angleterre, karaha même en Angleterre volanko aminareo, état fédéral et or que izy royaumeiste. Mandinia tsara anareo volagna aminaka mikeky za mivola non anao kaza miady état fédéral antsiny ambesa antsiny ka anjogna nanjy rajoely. Namanareo zay anjogna nanjy rajoely koa rongana. Zay amizay tipanareo karaha fagnaovanareo isaka tous les 5 ans. Olobe nataonareo karaha igny, ny fitanareo karaha igny. Génération tsy voafitaka anareo. Dia volagninareo raciste, de eko fondement za tsy raciste. Anareo volagna za raciste, anareo le raciste. Anareo le raciste. Firy gendarme, police, adiego, magnasary miteny mery nareo aminaka. Za tsy mahay teninareo volanko. Normal, anao fa vazaha, anao tsy mahay teny merina. Volanko, za tsy mahay ataova teny boka diego. Anao valiako edy. Azova amizay raciste. Anao avy amin'ny tanànanaka ke. Za ataonao raciste fôtony za tsy mivolagna dialectenao. Azova iny raciste amizay. Na ino za mandeha amin'ny tanànanao, za magnano informe magnano dialectenao. Marigny koragna frère anaka dao Mateo volanko. Tandrignesako tsara vidéo. De toute façon, marigny raha volagninay jiaby zegny. Tsy tianareo izy c'est comme ça. Il faut accepter la vérité. Izy koa tsy accepter nareo la vérité, atsika tsy tafaboaka. Tsisy tafaboaka eto. Meranay andeha samborinareo, fôtony izy tsy dia hiaraka aminareo. Azovagny eky raha karaha zegny. Député nay député amin'ny faritra sasany, maire amin'ny faritra sasany, tsy hiaraka aminareo andeha samborinareo. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça la vie. Tsy karaha zegny ampandroso tanàna. Anareo le diso. Anareo tegna diso. Fôtony anareo fotona vazaha tsy adala. Ino volagnin'ny vazaha izy nagnamia fitondragna tsiranina. Fa hainy toetraignareo. Fa hainy toetraignareo. Zay volanko, ny nareo tompiny toetraigny, fôtony maro koa merina. Borizary volagninareo zay, tsy managna toetraigny karaha io. Misy miala. Arô, d'accord volanko aminareo. Hitanareo, plus de combien d'amis za merina eto mivolagna raha zegny aminaka. Eko misy mamadiky magnasara mi aminaka fa za tsy verijery volanko aminareo zay. Za tsy verijery. Eko ny marigny, eko tsy ny marigny.
Ary za tsy voafitoka anareo. Sasany magnasary vola, avy anao miaraka aminay, mahazo place anao, aloha koragnesa, namanao miaraka amintsika, arongona atsika anzy Radioely. Non, non, tsy karaha zegny. Tsy karaha zegny. Niany le 1er mai, tokony niboaka atsika jiaby eran'ny Madagasikara. Niboaka. Miatsika miamby latsaka agnabolanitra agny invitation ny Zanahary mivolagna ty fambatsosoagna anao. Non, c'est pas comme ça. Tsy karaha zegny. Tsy possible namanay ndeha tifitifirinareo ho azy karaha io, zay zafo. Tsy possible zegny. Eran'ny Madagasikara volango, mandefa message. Tuleara. Partout. Or que za tsara nandeha Tuleara, za tsara nandeha Sainte-Marie. Raha jiaby voanareo, nalefako tany code accord franco-malgache boka volaniko aminareo. Ino volaniko taminareo fa Sainte-Marie normalement tokony français. Zay olo teraka Sainte-Marie misy bureau à Paris ao. Zegny tsy aramboarana. Zegny tsy ambarandreo anareo. Fotony ireo ndraiky magnasary tsy tia vazaha, milomay amin'ny vazaha aty. Rangoelany ireo tsy tia vazaha. Rango tamin'ny colonisation. Reo magnasary tsy tia vazaha, fitandreo le côtier, mamadiky, izy koa fa azondreo place, io amizay reo magnasary mifefe eto. Fa karaha zegny toetraigny. Anao mivolagna zay tsy gasy, boka ino tsy mahagasy zay? Ino tsy mahagasy zay? Gasy ny africain volay ny frère anaka Ndahoma teo, gasy africain. Arabo africain. Azonareo zegny? Donc mivolagna zay tsy gasy, tsao nareo tsy gasy. Zay vrai africain. Madagascar est juste détaché. Que ce soit la Réunion, africain la Réunion. Maurice, africain. Seychelles, africain. Nianano. Prends l'exemple des capitaines Traoré. Même si Zach pour panafricanisme, prends l'exemple. Prends l'exemple. Fatima Morpornu, trophée de l'océan, leader africain, mangan grade de maréchal. Tu vois? Tu m'as Morpornu karazeng. 100 euros. Vaoka malagasy, ravoravo. Anao mina fromage fa zay mina hena omby. Gasy mba tsy mahay magnamboatra fromage. Gasy tsy mahay magnamboatra caviar. Gasy tsy mahay magnamboatra foie gras. Ambanimbania fo gasy volaniko zegny. Ambanimbania fo gasy. Mais le jour viendra, tu connaîtras ta douleur. Niana anao matanjaka, fotony anao misy pouvoir. Gajigajenao vahoaka. Miaraka amin'ny namanao NC Christian, traître, Mamravatomanga. Niana anareo matanjaka. Amaray c'est un autre jour. Zanakanao lefanao, ino place ny zanakanao agnatiny gouvernement. Ino place ny zanakanao. Andesinao voyage izy, amin'ny volan-jovy, volam-bahoaka. Andesinao jusqu'à Lourdes, comment ça? Vatican zanakanao, amin'ny volan-jovy, volam-bahoaka. Firy président, firy nitondra zanakanao nandeha tagny. Jusqu'au tchanao zaraiky fo. Donc, à un moment donné, réfléchis André Radioely. Réfléchis. Anao nanjongona Marc Ravalomanina? Oui. Tu t'es senti fort. Namanao, les gens étrangers, nangan kidnapping, nangara diaby, nangalitra volamena, raha diaby, bois de rose. Olo diaby ne mahay. Raha zio tsy mety asitriky. Raha zio tsy mety asitriky. Tapenao sur intelligence artificielle, volaniko aminareo zay. Raha diaby miboaka. Ndray raha asitrikinareo. Miboaka fo. Fa votre jour est compté. Zay fo volaniko aminareo. Votre jour est compté. Zay fo volaniko amin'ny vahoaka malagasy. Mitsangana nareo. Mitsangana nareo fa partout dans le monde volaniko aminareo zay, avec la géopolitique, avec le contexte actuel, olo diaby miafatrafatra ale karakory. Nintsika ndraiky. Généralitsika voastring. Reo diaby mandeha mandoaliky devant Radioely. Tribunal voastring. Raha diaby. Même le code tribunal, les comment olo diaby volaniko zegny mavozo. Fotiny tsao tsy mahazo vola Mamravatomanga. Tsao tsy mahazo vola Mamravatomanga. Et ils sont fiers. Mais jusqu'à ombiagna fierté nareo. Jusqu'à ombiagna.
Maro olo maro maventy manambola volanko aminareo zegny, mbola rongana fo. Iry Hitler rongana, iry Kadhafi, pourtant Kadhafi c'est un bon type, c'est un bon type. Izy ni arrêté, izy tsy namono vahoaka anazy, contrairement amin'ny Andry Rajoelina mandeha maniraka jusqu'à gendarme à ternir l'image de la gendarmerie. Manambinambitr'olo, mandeha mitifitifitr'olo. Anao colonel, ça veut dire que anao hitondra olo andeha la guerre, anao masaky mavanda amin'ny vahoaka anao. Nitifitry tamin'iny ro basiny rano, fotony akadalenareo vahoaka fotony tsy mahay ino dikany AK47 AK45 Kalachnikov zay, azao tsy mahay. Au moins nisitriky izy mitira fa tire à genoux devant tout le monde. Anao masaky mandeha amin'ny télé magnano fausse accusation, zegny boka zegny maratra anareo boka. Zegny mavoa tribunal volanko aminareo zegny fa tsy dikanao, tribunal fa tsy dikany. Zegny problème-tsika Madagascar. Donc à un moment donné, stoppez, arrêtez vos conneries. Apetranareo Andry Rajoelina, anao baseky miala. Tout simplement. Izy koa tsy tianao mais Madagascar, tsy tianao fenlio Madagascar, apetrao état fédéral, ameza olo mitana izy transition, même ameza maramila, kazamiagna gendarme maramila. Fotiny gendarme fa corrompu, fotiny lehibe ndreo nivadiky président du Sénat boka, général la bomba. Ameza maramila le temps de faire transition, maramila magnapetraka le système comme état fédéral, sans Miss gouverneur, même si c'est nommé pour l'instant. Le temps atsika magnamboatra les listes électorales, magnamboaka raha jiaby, fa izy koa mbola état central io fo, tu vas regretter, Andry Rajoelina, c'est moi qui te le dis. Anao magnasary visionnaire, misy plus visionnaire kanao. Anao mivolagna fa anao tsy lombolombon'ny Marc Ravalomanana, anao lombolombon'ny Marc Ravalomanana. Azonao zegny, usine éthanol nataonao ia, madaminao nalefanao tagny boka. Aia usine éthanol, tanin'olo angalangalarinareo jiaby, tanin'olo angalangalarinareo jiaby. Zanare Zoukbe, eo amin'ny live Zoukbe, izy nivolagna resaka fangalarana tany amin'ny topo. Agnarananareo haiko, agnarananareo ao amin'ny topo ao. Haiko directeur amin'ny topo, fa navy nivolaniko teto zay tamin'ny live. Io amizay mademoiselle Emma ozy io. Haiko agnarananareo jiaby, anareo mangalangalatra tanin'olo. Misy araiky Manongalaza ao, président Fokontany, nampidiriko agnatin'ny prison. Heureusement zany mbola nampidiky izy agnatin'ny prison. Skoty zay niteko mesobe lohanazy. Zay volaniko, tsy olo jiaby ankadalenareo volaniko, tsy olo jiaby. Anareo baka Tananarivo nandeha nangala taninakata tany fotsy tare. Mety magnano témoignage maire-ny Tanamitarina, Congo. Mety mavita magnano témoignage. Za navozanareo tamizay? Za tsy navozanareo ne. Zegny raha mandalo resaka alitra tany, fandafosagna tany, faravahagna tany. Zegny problème nareo. Zegny anareo nde ambela fo état central. La prochaine fois volagninareo aleva vadinay baka. Fa karaha zegny baka aleva zanakanay andesinareo aminareo agny koa. Fa zegny tadiavinareo. Midira anareo agnatin'ny tragnonay, tsisy karibo an-tragno aloha hoana agnatin'ny kapilanay. Non mais ro magnasara adala amitsika boka Zoukbe, ro magnasara adala amitsika, za tsy agnekio boka, zay ne volao apitranareo état fédéral ty. De toute façon tsy mety hipetraka état fédéral io, fa ho avy zo ely tavela, c'est une question miereta ely fo. De toute façon nareo fa niaritry fa ela, fa ely tavela, ary io tsy maintsy atao, zay ne volaniko. Maromaro olo nikoragnesako, olo ivelany jiaby. Problème nareo volagnin'indreo, problème état central. Agnatin'ny état central io, le club 48 midomine anareo volagnin'indreo. Agnatin'ny club 48 io, misy vazaha koa, misy irkarano koa, misy coachier koa. Rô Tsagnyeky zegny atao hoe le traître. Voalohany mila ravegna rô.
ravagniny. Donc basy io tsisy manimbanimba mambanibany olo eky, atsika ty samby olombelogno, samy misy razana anazy, samy magnaja tegna. Donc basy histoire anareo zay fa tsy mijery eky, namanay merina, namanay borizany fa tsy agneky aminareo. Tsoto anareo rasiste boka zay. Zay koa ne misy namagna. Karaha anareo misy namagna amy côtier iry NC Christian, vangonareo tefantsofigna amy vola ma afody vava io. Karaha anareo HCC, seni jiaby mila ravagnina anareo io. Anareo poison Madagascar, anareo tsy mideveloppe Madagascar, anareo mamono Madagascar. Firy usine namboarinao Andry Rajoelina depuis qu'anao au pouvoir. Maintenant firy usine nivonianao la vanille, nivonianao secrène, nivonianao zay raha mandalo au Madagascar. Tourisme nivonianao. Au lieu que anao nagnamboatra téléphérique. Tianao fa pomavavy io colonne vertébrale ne côtier, nagnino io tsy namboarinao. Anao magnirika Macron, avianao agnano inauguration ny téléphérique, tsy nijireny Macron anao. Ambarinareo tsy hainema raha io fa zay magnaja anareo jusqu'au moment où fa mivaka raha anareo koa zay. Anareo boka psychologiquement volaniko zay anareo fa miva. Anareo fa miva foi. Possible même l'hôpital Nadal au Madagascar tsy mahata anareo. Fôtony raha volagninareo amy journal fa tsisy raha pare, anareo fotiren'olo jiaby. Niana anareo mandeha menace Tchad indépendant. Ambaranareo olo jiaby mety menacenareo boka. Ambaranareo olo jiaby mety menacenareo. Mety anareo menace za. Fôtony za gasy karaha ataonareo. Non, anareo tsy gasy karaha zay eky. Fôtony anareo volaniko zay. Za français, za gasy et je suis fier. Je suis fier. Karaha anareo mitraité comorien izy tsy gasy. Zay boka agnatin'ny lohanareo. Fa anareo ndraiky aziatika anareo gasy. Zay tsy d'accord amizegny. Anareo magnano racisme agnatiny amy Madagascar. Anareo tompiny racisme io. Mais vous laiza eky. Histoire on a parlé. Tsy Madagascar ny colonisé voalohany tsy la France ny colonisé Madagascar voalohany. Angleterre ny colonisé. Teo anareo magnano zaozao. Fôtony Angleterre tsy miaraka taminareo. Nalainareo zay nataonareo esclave. Imponey mila mandeha Antananarivo. Zegny histoire. Mety tapenareo zegny sur l'intelligence artificielle. Mety zavanareo archive. Nava amizay en 1865 et 67 je crois, nava amizay la France nagnano colonisé. Tu vois? Hitanareo fa la France nipetraka tamy lakoty, zegny tsy nekenareo. Zegny tsy nekenareo, nava amizay l'insurrection, fa naposinareo ry mena lamba, fa naposinareo raha jiaby. Or que zay samby zay mifakatia. Zay mifakatia. Que ce soit merina, azov entendu jiaby zay samby zay mifakatia. Mais anareo le tompiny. Le club 48, anareo mampiady zay. Jusqu'à niany zay ampedivinareo. Aieky anao d'accord, zay miasa. Mamono tegna zay miasa. Mamboly, lavani. Anao avy mivolagna za tompiny lavaninao. Fôtiny anao mitorogna état central. Azovy d'accord amizay. Jusqu'à madame tamy vidéo volaniko zegny, mikexage zegny volagna. Joakim mary raha volagninao. Zay aty Antananarivo koa zay victime. Budgetn'olo jiaby Antananarivo vangonareo 10 milliards. Ninay ataonareo 2 milliards. Ilo 2 milliards koa mbola angalarin'ny gouverneur anay. Tsy hita maso. Anareo mangigny fo. Zay mitaregny. Gouverneur koa nagnara karaha zegny nagnano karaha zegny. Fôtony izy miaraka aminareo, ambelanareo. Par contre, le maire anay magnano aminay, tianay ndraiky, iny ndraiky andeha intimidenareo, afodinareo. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Zay volaniko déplacenareo any tribunal jiaby alefa nareo Antananarivo agny izy koa fa zegny. Izy koa nareo fagnano état central io. Kasa magnano saradala, décentralisation izy ty. Atao aby ministre décentralisation de quoi? Volan'ny tourisme jiaby hoaninareo, volan'ny port jiaby aminareo agny. Or que aty amizay tsisy mijotso boka. Izy mandeha fa tsy mipody.
izy mandeha fa tsy mipody zay amizay pedivinareo jusqu'à Bordeaux aby ty volaniko aminareo misy olo maro maventy olo baka Tananarivo volaniko zegny tsao nareo mivolagna fa za ty tsy mivolagna amin'olo baka Tananarivo olo baka Tananarivo mahay histoire ny Menalamba io zay traître volagny Menalamba koa fa loso miaraka amin'ny Sabojo nandeha amina kazerne zay niala zay nilefa zay mivolagna-andreo zegny anareo amizay avoa zegny amizay natao tsy tia nataony tsy tiany zay côtier zay tsy tia vazaha fôtiny zay namony ray or ke anareo firy allo zavanareo agnatin'ny boky agnaranan'olo naty tamy l'insurrection zavanareo quelle nationalité quelle ethnie eo amizay nareo mavita mikoragna aminaka raha zay depuis la nuit des temps jusqu'à nianty nagnino état central io mbola mivivre baka nareo io tsy io mampandroso Madagascar anareo le contraire misy sasany fatao fa tagnatiny to tagnatiny gouvernement mila intellectuel atsika alohany atsika mila arongana antseny kanjirajoely avako amizay fa voa zay fa voa vangonareo Zafalbera vangonareo jusqu'à Didier Ratsirika manampahaizana Didier Ratsirika volaniko aminareo zay intellectuel tadiavinareo koa ia ireo magnano falsification de diplôme diplôme je sais pas de quoi or que agnatin'ny constitution la langue nationale c'est la langue français et malagasy non la langue officielle langue nationale c'est les malagasy or que officier soi-disant officier qui est censé officier généraux agnatin'ny gendarmerie qui est censé discuter miaraka amin'ny ivelany il est même pas incapable de prononcer des mots français des fois za tsy mahay fôtiny za tsy nandeha l'école fa mahay kelikely ndraiky za voilà donc mivoleza anareo mankadala zay fa état fédéral tsy tianareo tianay zo arenay zo ampandroso enay terendrakakanay vita azonareo zegny terendrakakanay koa vita magnampidriky vola aminay zegny raha tadiaviny meranay nandeha chassenareo partout là terenjakaka ino volagny rano eto même la réunion fa magnano ranomasy mivadiky rano boka zegny nataony Jean-Luc Javoljara tsy neky anareo zava miasa anareo zio miasa anareo amla mairie Diego PDS miasa luto tsy luto donc zay kazakadalenareo resaka état central io état fédéral io apitranareo en place izy koa tianareo ilaminy Madagascar apitranareo en place état fédéral io possible za mbola mivolagna moramora mais un jour vous allez tomber amin'olo plus radical que za quoi fa maromaro olo radical magnasasa volako aminareo izy ro fa meloko fa empaka fa tia mono non za mbola miza j'essaie de faire d'être diplomate alohatsika fa mikoragna ambarako anareo karakory naviany état central io mila mikoragna atsika diaby au moins sambolo io tsisy magnary zay anareo koa atsika koa samy malagasy nde mena non de zova non za tsy mijereky sous le même un drapeau araiky fo fotsy menamena même drapeau io drapeau ambarako anareo histoire ny drapeau io blanc et rouge c'est le couleur du royaume azonareo zegny le couleur du royaume côtier tsy tafidiky tagnaty tao azonareo côtier tsy tafidiky tagnaty tao yo nanivolagna bon nagnino mba zay tsy tafidiky tagnaty tao tafidiky tagnaty tao côtier normalement tokony natao agnabo le vert volagnin'indreo non rouge atao agnabo vert atao ambany karaha zegny le royaume écrase toujours les côtiers zegny dikany drapeau zay volagno za tsy nianatra histoire malagasy volaniko zegny tous les jours za miza tous les jours les accords de défense volaniko aminareo zegny raha jiaby io nizahako anareo mila ileparse aia mara mila anareo andeha hitondra ileparse io iprotège ileparse io karakory anareo andeha iprotéger
la Corne d'Afrique ro terrorisme iro pirate iro ande angala loko agnatin'ny ranomasinitsika de bateau araiky tsisy aminareo malagasy amin'ny maramila karakory amin'ny maramila misolelaka be aby io amin'ny maramila misolelaka aby io ro andefanareo amin'ny ranomasina ary miambigny chinois koa hagny anao koa magnameza 10 000 ariary anao mavita amin'ny pêche. Donc non, je suis désolé mbola tsy amle fitondragna ty zegny ampiako volagna rola ratsirika agnamezagna les îles éparses tsy amle fitondragna ty amin'ny fitondragna hafa apetraha état fédéral volaniko zegny apetraha état fédéral za tsy anti français volaniko aminareo zegny. Par contre je serai contre la France sur la négociation. Azonareo zegny je serai contre un pays ande agnambanimbany za tsy karaha Andry Rajoelina ande hivolagna aleoko volamenanao aleva président mais 1 million fa za fa pare 1 million d'euros fa za fa pare za tsy karaha zegny anao angala raha nagake za tokony mahazo bebenao aralohana anao exemple volaniko zegny Tuleara io Tuleara anareo boka magnasary fetry fa tsy mahay fetry volaniko zegny Tuleara exemple nagnino tsy nivolagnanareo tsiny amboara le université amboara l'école amboara terrain de foot amboara l'hôpital amboara zay raha mety ampandroso tanàna amboara usine même anareo magnano base Tuleara za matoko tsy jireny Tuleara foiky niananareo avy tsisy raha amboarinareo anareo fa nazo vola anareo fa nazo vola ivelany ta fa nohaninareo boka aux États-Unis niananareo mivolagna fa agnano base Tuleara anareo mivolagna fa Tuleara iasao tsy Tuleara iasao resaka truc minière de raha jiaby sécurité azova toko gasy ingénieur misy ingénieur ao Madagascar nde ireo hitondra ivelany surtout les américains reo koa misy base militaire en Afrique du Sud à Djibouti nde zay vazafy tsy mahavita miedika agnatin'ny base militaire andreo azonareo zegny pourtant zay miaraka miasa zay tsy mahavita miaraka base militaire niananareo volagna fa ande ampagnamia asa à Tuleara aresy donc oui sakatia karaha zegny koa nosy mitro karaha zegny koa azonareo zay. Donc non, je suis désolé à Pichanaro, État fédéral. Si vous voulez que Madagascar se développe, Aranaro diaberan Madagascar. Vous les anaro kadale nulfa, État central, mampanjustanana. Iro sasana bu fato. Iro yu fetch. Mitad place. Zendek tu mitad place, fa ze, ti ampanjus Madagascar. Tout simplement. Le reste, on s'en fout. Voilà. Zeng, vidéo chica. Bonne fête à tous. Zemiasa blanc zegny. De toute façon, à Madagascar, Tisiasa. Comment on veut, en fait, fête de travail. Tisiasa Madagascar. De anenaro miasa fo ochiny volazonaro. Hein? Ochiny. Karamanaro. Anaro zay ravorava am 100 € ko vlain'Andry Rajoelina. Naro fa ravorava. Alors ravoravo fa naro. Plus anaro magnan'zay. Oui, justement. Zay vlanko diplomatie. Zay ne vlanko Hugues. Sitrany Andry Rajoelina mivolagna amitsika zio bon. Tsy vitako nitondra firenena ty, za iala apetrako état fédéral, atsika mikoragna fagnapetragna état fédéral. Atao moramora izy, tsisy problème zegny. Atao moramora. Karaha nataon'ny Éthiopie volako aminareo zay en 1995. Nipetraka rô, zava firy avion en Éthiopie zio. Firy avion en Éthiopie. Amitsika ndraiky avion raiky tsisy amitsika. Or que Madagascar parmi les 4e plus grandes îles au monde. Tokony tourisme feno amitsika ao, or que tsisy. Tsy arakaraka ny tourisme avy amitsika ao tokony. Tokony maresy Maurice atsika, maresy Seychelles, maresy La Réunion. Atsika resy ny tanàna jiaby zay. Non, en même temps, Hugues, le problème, iro tsy mahay diplomatie volaniko zay. Iro io tsy mahay diplomatie, faut iro fa corrompu, mafia. Azonao zay, ro magnano zebra force, mila halitra fo, il continue indrory zay. Donc, qu'est-ce que tu veux parler amin'olo tsy mazaka démocratie, tsy mahay diplomatie zay?
Karakôry anao ikoragna amin'olo karaha zay fotony agnaty lohandreo fa iroa fo nindreo fo ny mariny nindreo fo mariny ireo mi-utiliser la force zay no tsy mi-utiliser la force au contraire firy fois zay mivolagna eto firy zay nde zay avoasady efa anareo agny fo mivolagna zay micontinue mivolagna fo avia Madagasikara ty boka anareo koa tia nefa zay ava Madagasikara arretenareo zay ava Madagasikara zay tsy raha verijery karaha ataonareo donc zay tsy avy agny mais tsy tianareo fo zay mivolagna tsy tianareo niany Tchad indépendant de menacer nareo zay koa fa vo menacer zay tsy mijery menace nareo volango zay tsy mijery le jour viendra Zanahary fo mangala zay olo jiaby ty alainy Zanahary tsisy olo tsy alainy Zanahary tôt ou tard même za zio lainy niany qu'est-ce que tu voulais que je dise c'est la vie voilà za fotsy andeha vanjavanja amin'olo verijery karaha fitondragna ny Andry Rajoely za tsy olo verijery voilà justement c'est ce que je te dis zegny volaniko il faut à un moment donné izy nampiasa la force nazahoany pouvoir amblako population le peuple doit employer la force izy koa vahoaka mitsangana volaniko aminareo zegny io tsy matana io tsy voatana vahoaka ary io tsy mila Tananarivo fo le problème boka izy ka mitsangana Tananarivo mitsangana izy koa reo fa mitsangana mandrongony reo vola zay koa nanjongona izy ty anareo mizava fo anareo maizagna amizay miety or ke atsika tokony mitsangana voalohany exemple mera atsika Diego atsika ny tokony mitsangana atsika tsy tokony nagneky reo koa avy ambla à un moment donné pour faire des œufs il faut casser des œufs pour faire des omelettes à un moment donné non io tsy maintsy ho avy volaniko zay io tsy maintsy ho avy za fa mivolagna aminareo miambesa fo elo tavela fa io tsy maintsy ho avy c'est moi qui vous l'ai dit io tsy maintsy ho avy voilà zay dernier mot naka merci pour m'avoir suivi à la prochaine sur un autre sujet mais vive l'état fédéral la patrie ou la mort voilà un capitaine Traoré donc c'est la patrie ou la mort contre ces dictateurs corrompus, Mamra Vatmanga, NC Christian et Andry Rajoely. Les restes, ils corrompent telubuka fa voix. Les restes mangarka fouin. Tu vois? Effet domino in. Arrête kofa lavo. Tu mets lave fou les sassan. Voilà. Chaque chose a son temps. Mais leur temps est venu. La femme leur temps est venu.